qua betul bersih makoi dami. Kamen keparang hari kesini sondian Jepang ujisu ukuran yang rajin paju uya bersih makoi maka kesini dan gospel ketemu Yohanes non makan riu kat fra kat way. But endang uwan untuk i agak percaya karena kibaklah sapang kepop, sapang uno badai, bat sapang kejing bisa ublay. Sapang kepop namarba imyek hanya. Sapang uno badai balapan sebut takabang ngalet sapang bat bapin omi isu yana. Sapang kejing bisa namarba yaus im jong kani kapercaya Allah penrem. Gospel jung try. Kecing orang ini Chris. Karena kepara ekebau Jisu ukuran haba ukularan pa ia umasim makoi. Wong kune bat anda uman, bat anda umong pentingan uman. Ekebau lokeren kamu pentingan agar kat wanyo. Bat anda uman. Pun beli kapate kalau kibaklah sepang kepok. Kamu diletak justru bertahi hadir untuk sepang kepok memarah kimnya hana. Di beliau kapate untuk kepor justru lakukan tune memarah hiju. Wat kuju hijentil. Apa kilegi ya sibun pak ikam kelar kalau justru lalek akmat jengki. Hati silong jengki, sinagog jengki, tempel jengki, andai kim siam mak itu yang kata kubur, jong unasim jong blay, baterai, al jisu, ubah, ublay laiway, utrai rikat, ban penim, ban pentoy, ya kiburiu. Boleh, haba, boleh, ya ikam pula, berkuat ya pun bak kiburiu. Bila yui anomot beriu kali yo jingkai. Ingin berkat ia ladiru mengi barokai di bahaya baptisma. Ia baptisma la juai lalu kipor jo kecing sedang jong kebalang. Itu tiba langit hau Jisu. Dan rei obun endaga nyam Kristen ka yai pakala roy di ya kejingan jom kitim kikpa lakhen dulu ya kikun kiba dangrit baki langai namakila ka lakhaya ki na kikim kikpa kiba langai di bobon rapdeng jom ki Kristen apari jom cradle Christians or cradle Catholics mudia kiba ka kunta kunti Kristen na kikim kikpa Kristen but bun napdeng jongki di yo baptisma Henry Kim don jingai sisa ha Jisu akabor jong akajing don bai sisa jong kamtam ha kabang Katolik ni don ya kajing don bai sisa jong Jisu akai Eucharis bakoi karena ngut napdeng jongi ningai rada ningai mi long tiba lepok persyak ya Jisu. Namari ninget hau. Nilai yo ye baptisma, nilai yo yang tak baptisma ya onse bokoi Henry ninget. De en sasya penrem yani. Terima kata abal ni pun krek mata nak bata ka seni Pentecost ke seni bagi ken mau ye kecing hiar wadon borba jon mesim jonglei halor ya apostol engkau berkemaria berkiwai ki senran kibaya lumlang de laja ni nyimngai hau Jisu kane ke jington jom umsi bokoi jing apa jeng umsi bokoi ka long ka penlong kok penban yani namar nyimngai hau Jisu ubalawan mat benim yani Jisu belakit laba yang kepop pesan balaba yang kecimpang kecicitong ban penkuat ini dia kani yang keba Jisu
ula ai pateng ha kita kikin hun kibarit haka nasin kebaning kong bat kani kikin hun barit ka lanang roy kikin hun barit jeng ki apostol bat ki apostol kilelap bat labun kinang bud bat ki parayo baptisma bat kedia ngira umusim berkoi deklanang ya na kikin hun barit sya da ki bilian buat ki beliau pasal belak percaya Hendrai ladai ya pun kataru, hendrai ladai nindan jinget hau Jisu ni lepok, ni siap penrem. Dan merkata, kabangi pen krek ya kijing ken mau buram, ya kijing hiar korba jeng mesin jeng belai halor ki apostol pat kisendram. To min nyapan mak nau try, biar kijing bom ngai kijongi. Mar ladai nin ngai, kata kabor jeng try, penong trikam halor jengi. To try Jisu mereka bekerja saja dengan Maria Tusuti kan yarap ini ba ninget ya ikhtien jong Jisu ninget akabor jing tray jong nasi bukoi and yarap ya try Jesus Christ jenam ba jenam amen akste pa good nasi